Ütüе күнүнен күндү көрәчүлер. Аспыт 2 тыгынча сүрбе 1 сыл сайын атыржа гайгар сақабыт сирин котугу мустақ акыян лаптевтар мораларын уулара сайгыр кытыллаақ булуң улуугар галжыттаабыппыт. Олуқтаақ ужор булчут төрөбүт орuyonun патриота табай итер Приморскай совхоз директоры Владимир Владимирович Алексеев ыңырытынан. Барыты яңары курдук хилжан элбеге көрбүппүт билбиппит, өлүөнө бе аллара мора деки кеңир сүннүн уутун туаналарыгар бар күһүр жонун балыксыттарын кытары билсибетпит. Мора кытылыгар турар кара уулаак нехилиегер найбага мора табахыттарын туспа ураты олоқторугар жахактарыгар сылжан билсибеппит. Тус коту дир буаллаққа жин коту мора тыйы салгыннаақ кыяры көстүбет еңді кем тундары дойду бу бар дия қошып. Бу сырылар тустарынан күйек экраңа қаста берилер тақсыяқтара, онон кетен көрүң чергәң ден ыңырабыт. Котугу байгал жонун сергетен олоқторун туһунан кепсияппит, көрдөрүппүт. Одыйын бүтүүте булуң сирин ис санаабытыгар ымы оңостон, ил түмэн жокутаата котугу төрү долоқтоох агаяк аксааннаак нуруаттар боппуростарыгар, уонна Артика жылаларыгар сес комитетин чилиене Олимпия субайбыт Павел Павлович Пинигин, уонна кийина картыына устаачы НВК үлэхете Александр Слепцов таас кут жокускайтан 3 час кырыңа көтөн тиксиге тиен түһэбит. Муара салгына сиге тута биллер, былыттаақ нөл күн бәрт сөрүүн. Олоқтаақ олаттар улус бахылығын сол бұячыта Афанасий Андросов, онна республикатағы Национальный художественный музей текситағы филиалын директоры Андрей Шумилов көрсөллөр. Чайдан баран тутатына кытылға тиен сақалы сербетін туоммутын оңыробыт, көңіл ылабыт, Котугулаған байгал тыынын, салгынын толуру әғіриебіт. Афанасий Афанасьевич Андросов күхін улус бағылығар турорунан білігін бұлың улуғын аға бағылыға болан үлелі қамсығы жар. Полярна ергімті ұңоргу турар тыйыс условиялақ төрөбіт дойдутын тұғығар сөптөқтік анаран жағаян әдәрді әрчімнәқті қамсанан салайығы ден әрінебіт. Беребит бастықы кейритігер улус кейінің тикси бөхөлегеттен білсихini сағалғыбыт. Өс үйе аныра өттіттен сағалан ара саянеттар акыянынан келен бұ чумпу морқомутугар тиксен сөбілен олықтақтортан ыйытан сиратын тиксер сирдиентен кытылы тикси диен аттан докумонға тиен история сағаланар. Арасыя дойду саамай ухук коту муаратағы солын порда болар. Сақа сирин муаратағы анынан ағылар. Кора типтәқ бөхөлек турар сире полярнай ергімте анырат түгер коту декке. Улу сүрдінен барыта 10 бөхөлегінен олықтақ жонақсана ағыз тыгынча 500, олонтан тиксиге 4 тыгынча ағыз 100 кихи олырора биллер білгін. Тыгынча 930 сылттан Муаратағы уус олын биристіне порт Северного морского пути тутуллан кәңән үлеләбітінен барар. Маннан ютча атырбы даянета полярнега ученый океанолога Артур Николаевич Челенгаров, географическая наука доктора Артика Чинчиятчите, герой-адмирал Иван Дмитриевич Папанин курдукжон олорон үлелән барбыттар. Тикси бөхөлеге союз сағана мұңғытан сайда хылжыбыт кәмнері тыынча 900 ағуан 5 сыллар. Промышленной артической орионнары бөхөлектері күшті қачыйғана.
Bütün doydur dünen bille tiginen turbut tiksi porka bir navigasya kemiger, ola beter bir sezonga sүйүһүнэн карабыллар келеллере, муңутан 900 тыынча туоннаға тие араста хагастары промышленный табардары тутар буолаһы жыбыт кемнердээк. Омук сириттен тие келер улган борукуаттары ахардан атаара. Александр Гермогенович Чусовской порт директоры биристен билиңүлетин тургун билиһиннерер. Блин, боллана тоонулардактан уже кытчан баран в среднем 15-10 тыынча тонна груз сөккенер. А 15 сылларга хамай пиктара почти 900 тыынча еді. Ол ана манна экспортты барар это масс тохтара объем бар грузтара. Блин, грузтара ох болан кытчан алды. Төнөлөргө дие. Обратный тохтара ох болан төнөлөргө. Даже Архангельская тенин калер боллактар манна алалдар, мантан тууда таарбаттар. Куранах баралдар. Штатын өттерин хадагы. Блин, боллана кругло среднесписочный 10-15 ара фиги. Навигация бреметер отуттан таккар болач. В основном местное население. Лати. Контрактан. Навигация бреметер. 2 тыынча 10 сылттан тикси 3 саңаттан сөргүтүллен аныгылы түргенник тутуллар блочнай модульнай типтәг баяннай городок тутуллан барар. Котугу баяннай муара флотын ихинен салгынтан утары көмүскел дивизията териллер. Онон бу навигация кемнергер үп кирите эти баяннайдар тутуларын материаллара муараннан келилергер тахсар диен белетир Александр Гермогенович. Министерство обороны буллана тохтан Архангельская и Мурманскайдан стройматериаллара тохтара снабжение Мурманская, Архангельская тегелеллер. Кинер төһөчәсәтеге жолларын оны кандай кемгәвишне. Ну, былырын буллана август ыйтын хаалан баран он октябрь почти битөдүлүн күнбе бехес күнбе октябрь кадылы. Кынжаллар. Порка бүгүн барыта 16 биришел барыттан 2-те үлелир. 13-14 нөмердәг 2 биришеллер резервага тураллар. Навигация кемигер билигин 31 үлехет үлелир барыта. Якут опторк боркуата келен сүйекенен барар. Нехиленяга оғруа дастарын, бородукта туту материалларын кыра техника тиена қалбыттар. Өлүөнө өрөс муарга түһер салааларыттан арга бир илин улахан төрдүндеги текситтен көз курдук тейчи турар Нейолова диен байгал комого туспа биристен барыгар тиебит. Манна жокускайттан келер пассажирскай туристической теплоходтар Михаил Светлов, механик Кулибин тоқтулар эбит. Муара баяннай офицерын гидрографической чинчер үйеретер экспедиция салаячытын Александр Иванович Нейолов атынан Нейолов комото залив Нейолова ден. Чайка один теплоход келен сүйекенер. Жокускайттан келбиттер. Капитан Алексей Владимирович Чайка суднабыт барыта 600 тонна тахасылар, сайын устата 4 рейс оңғылар, булуңулугар диен капсир. Первыми приходим сюда, это 1 июля мы здесь, еще не одно судно, мы первые приходим, ну и практически закрываем навигацию тоже здесь. За лето выполняем 4 рейса именно для Булунского района, для Тикси. Это Сиктях, Исюр, там идет Чекуровка, Тасары, Титары, Кумахсурт, ну а естественно Быков мыс и Тикси. Начиная продукты питания, да все практически привозим, и техника, и продукты питания, и, как говорится, и стройматериалы, и цемент, да все буквально. То, что здесь практически никто сюда не ходит, и есть ниша, которую надо заполнять и работать, помогать людям. Забайкалеттен келен үйеренен 1990 сылттан сақасырын дойдон остон өріс навигация дегер үлелі хылжар Алексей Чайка қапытаңа үшігейрі бағарылар
Ырах суол иис суақ сиригер ууннан агалан сүрүн сылы туорур ахыр таңнар туттар малларын коту жоно каачыналларыгар көмө буоларын ихин мактал диякка сөп. Севмор Путинен дүйінен ағалар ки груз отчоны порт үлеті әлбеті, оны тоқтарын поставкада ғыныты чөпчеки болыты, оны монтан продукция кені, оны түрген де болыты. Манна арктической тоқтарға проблема строительный материалдары қойып келер, олин стройкалары да қойытан алылар. Тем более ғылай навигация али әрде арылар. Быйыл 5 жыла уже мус барбыта. Уанна тикси моратағы порт келер сылларга дойдуга Арктиканы сайыннары программа үлете барарын черчитинен чөлүгер түһен сайдан тикси морские ворота Якутии аты толору сүгер кескилигер багарыга кайын. Түргенни гулары оксормайгылаах айылгалаах болан берер муоракытыллаах болуң. Күн ортотачыга соғыс, күн тыган турар. Онтон эмиске муораттан былыттар үрүң үйт кутулларын курдук. Туланы бартын туман сигинен бүрі оксоллар көрөн турдакка. Күн ағарыттан күммүт күхүңгө курус күнгө кубулуян каалар. Маннағы тыйы салгыннаақ, тыл, қар, бурға йылғалақ дойду туһунан санатын үллестер Орион олоқтақ қағытын редакциятын отделын редакторы Николай Александрович Сургаев. Вчера был отличный солнечный день, а к вечеру вот туман начался. Днем сегодня развеялся немножко, но к вечеру снова густеет. Но у нас самое главное, чтобы ветра не было. Когда особенно сильный ветер, даже не надо сильный, такой средней силы ветер идет с востока, это очень прохладно. Если нет ветра, то при плюс 6 нормально себя чувствуешь. Плюс 6, плюс 4, тишина, вот как сейчас сегодня. Но сегодня у нас было плюс 9, а если плюс 12, это уже все жара. После лета постепенно наступает, когда полярная ночь, весь сентябрь, темнеет, и вот настроение тогда портится. Это где-то до середины, наверное, декабря. А потом уже в ожидании Нового года настроение поднимается, новогодние праздники, там уже знаешь, что остался январь, и где-то в начале февраля появляется солнце, и уже настроение поднимается, а в апреле, после апреля, в апреле вот эти идут солнечные дни, зиму перерыли, зимовка очередная закончилась, теперь дело на полярный день. А полярный день человек пережил, уже все, красота, уже дальше жить можно. Когда выходишь в тундру, на море, тут вот красота, смотришь, тундра уже цветет, цветы, а в бухте стоит лед. А лед у нас уходит где-то сначала подтаивает, тает интенсивно, где-то погода, если хорошая, теплая. Потом его западным ветром уносит в море, бухта идет. И тоже одна из экзотик тиксинских. Цветы, разнотравие, трава и лед стоит в бухте. Оттуда холодом даже тянет. Ну и потом грибы наступают, ягоды. Ну и сам факт этого полярного дня, что солнце вокруг Тикси кружит, не заходит. Так где-то часам после 0 краешком на краю горизонта, а где-то уже после часа, к часу, снова восход солнца у нас наступает. И к 2 часа уже высоко над бухтой Тикси стоит солнце, да. Как раннее утро, да? Да, когда пережил, это полярный день человек пережил, то уже дальше уже привыкаешь, уже. Но пурговые дни, 3 дня дует, школы закрываются, бывают такие сильные порывы ветра, сильные метели, пурги, что даже и женщины не работают, не выходят. Но мужчины должны выходить. Ну и женщины отменяют работу женщин, не связанную с непрерывным производством. А те, у кого непрерывное производство, их, конечно, там техника, организация на вездеходах доставляют на работу. Булуң улуһун киинигер тиксиге билигин инникет иллибитин курдук. 4 тыынча агыс сүз кериңе киһи олорор.
Союз сағана тұтылыбыт тас жерлер тураллара қараққа тұта бұрағылар, сураллыбат өйді бүннік дейекқа сөп. Ұғылы тоғылу сағана Арктикаға өп көріллүйті тоқтан қатшақтан ұтын кәмегер, тоғы оны сылларға, жон массабайдық соғыру көһін бардалан, әлбәқ же бұрағылан туран қалбыта жән кәтік көстөремие. Олды боллар олық салғанар, нәйленне бар. Кәлеңе анығы тұтуыннан 2-12 ғыллаққа үліға кербет қысқа комплекс болар. Арас культурнай духовнай курухоктар, әт қан өттінен әрчер секциялар, оны кейіне көрдірір жоғыз салата бар боланнар, кәліңі сылларға олықтоқ нәхіленне ордук өрі тардынна сәргәқсейді ден үйерен туран санатын үлләстер директоры сол биячы Зоя Николаевна Сивнобоева. Бие культурно-спортивный комплекс боллағана үш отделынан бөлігіндерді. Культурно-досуговый отдел ден еті именно культура түтінен. Бие боллағана фитнес-зал ден бар. Ол онна хореографический туақтар кружки работают, детские кружки. Оны кытта боллағана клубное формирование валлар, оғылар күттілілдер. Onun tahına кинотеатр дақпыт, кинозал улахан. Онтон отдел физической культуры и спорта ден первый этаж колоралдар. Ол бияқа спортивный зал, 640 квадратный метреді. Тренажерный зал бар, 640 квадратный метреді. Онна болағына тусту залы бар. Бар толықтақ кадрдар. Тренердер қапсағай. Тусту генleri белерин уже специалисттері. Олықтақ олаттар. Онна болағына өлік атлетикаға адаптивный физкультура денгі бұйыл әме фамина ден әме бейбіт олықтақ қыс бітірбіт. Нейлені директі активный? Бұл культурно-спортивный комплекс арылығаттан бейбіттен единственный культурно-досуговый центр денер. Орайомыт тәрі сүрәға болаға де. Олейінде спортивный дағаны тоқтарға хаддалар, секцияларға, волейбол, баскетбол, массабай, мини-футбол, массабайға, тренажерный салға офсайнан хасыр далта часка бейхені қызқабы тарылдар. Хасыр далтаттан бұл уже спортзал сүрәлер тренажерға жарықтаны. Уже бі алтаттан 10 часка хабылла бит. Оны қадылы хакеха оңа хабылла бит. Оны қадылы двери кыска не закрывается. Кинеға жүрдән жаллар кинотеатрға. Максимально күнге 5 текин. 5 сеанс бар. Онтан бұл оны военный тоқ бар. Войсковой час. Бехерека 14-145 ден беге тоқтывыт. В тесном контакте работаем. Военный частары кітті. Военный частары ме беге кәрендеріне занимайсы гыналар. Мини-футболға дағаны онда офсайнан тоқтарғыр 11 час да беда кендер хасырдатын әме күндерінен беге қымады график бар. Ондан кендер кәрен занимайсын тұпадуға бар. Тахарди уличный тренажер былырын турор бұппыт. Онда уже ол онда постоянно занимается. Онда бар. Тусту салатыгар кирен эдер тренер олы кытары билсен кәпсетен сүбә ама берер Павел Павлович инникитин өссө жанырдақтық сетигилақтық оғылору жарықтырға. Наглядный посылген тусту приемную чемпионы. Братьев Антоевых, Виктор Лебедев. Меня зовут Самойлова Валерия Валерьевна. Я руководитель клубного формирования «Рейнджер». Это клубный кружок ИЗО. Да, ИЗО. Изобразительное искусство. Мы этот проект разрабатывали вместе с детьми совместно и назвали его «Мой северный рай». Вот, как вы видите, здесь у нас огромная надпись «Арктика». И между буквами вы сможете увидеть наши красоты нашего северного рая.
Булунского улуса. Вот у местных фотографов беру и начинаю вот срисовывать. Ага. Ну вот, например, как этот вот сапсан. Вот красивая птичка получилась. Ну вот тот недоконченный еще. Ага. Улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин чурапчы жонун булуңа көһөрүү сагана төрөппүттерин кытары келсен быынча 942 хыллаакка олорун үйренмит партатын борон участыгыттан булана калан Жокускайга ытаары турорбуттарын булан көрөбүт. Тексиге көзге аден рону бұл бейге учтал бұт тренер біт. Осколға оларын үйремет партатын көрді біт. Начальный класска уже арга хулеге үйремет партаты бұл. Просто оригинал натурегер. Конечно, мағайгер біт. Моста голавы была клиентами то голавыттар. Бұл уникальный тох экспонат. Сылга 9 ый турар мустак, қар бургалақ, тымны қараңа полярнай түннердәк дойдуға, бәрт сәргәк, сынялаң анығы жиеті тұтулан кирбіте, улахан үйріләк дейк қашыр. Тексиге кәлбіппіт 2 күнін кейхетігер аяңға тұруна біттен буалла анығы кықтақ темір көліннен. Сығалбыт сорықпыт күхір балықсыттарғар тиен үлелерін көрі істі. Аяммытын үйіннір тәхиннер бегіне арғылыр найбаттан төріттәқ Владимир Владимирович Алексеев болар. Приморскай сопқас директоры, ванна арғыз олықтақ жонлар. Туындарыстын сылжарға табығастақ везде қот. Бұ көстер қонулар ұстын саты қамыға құрдыққын санаға. Күйен қамтаққа бұры бадаран, құта, қамарға, ұғарқан. Ке ұрақ сері сатылан өтуе хуақ құрдық. Ара үрдік серінен чигде тастақ қоталыларынан сыныян қамығаққа сөбе бұлу. Уяра кәйәрі хуақ қарағыларын тұқары бөппәт. Ен куяр тундара. Ұлықтау біреме ағанын кені. Еккені 5 метр. Оны күнді. Күн кирбет шевайы. Сайын сағалына. Еға бұлыңа сайын сағалына. Сайын сағалына.
Кирбет күннәк үрүң түйүңү туундараны аара көрөн олорон, оны маны саны аяннан, сассерда болута сис каялары туаран, өлүөне эбе котун көстөр сиригер келен токтуубут. Беги тылбытынан сатаан кепсеммет ыраакка дири барар көстү. Поэттар, суруяатчылар арай устан ураннан кохуюактарын сөбө буулуа. Бу кере киен көстүүнү. Булуң улуһун күһүр нехилиэгин сиригер катыыстаах диэн балыксыттар участыктарыгар келебит. Онна сасыр даңы балыктааһын кемигер түбэһэн үргүлжү барсабыт. Ухарбаннан балыктааһын диэн илими ууга туаралы устунан түһэрэн баран сүүрүк коту ыытан кебиһэллер, илим бэйэте устар. Björn visst det. $200 метр усталаақ, 6 метр эдириңнәқ, 5-15 илим түстә. Дөннөн кәләниһән ара атын участак балыксыттарын көрсөбүт, балык устуутун ыйыталаһан билселлер. Бу ухарбаннан балыктааһын көрүң ниматын туһунан билиһиннерер күһүртен төрүттәэх ужор булчут балыксыт Николай Михайлович Попов. Итибилиген ухарба түһәрен каллыбыз, куламыной. Куламыной бутун түһәрдүбүт, аны билиген кәләрен күйтәбит, итибе әтәстан калыядылы, 2 час курдук күйтәбит. Итибиге 3 километр курдук херде баран түһәрдүбүт. Ол 3 километр 2 час егер уста калыяқтаакылы. Ол каллагана мана жебитиден каллагана дидекилен көрөбүт. Банда тояталы хатага. Тояталы. Тута хал жавапы болла биекине кичабы, икичабы, итака. Кас метрелер демейди. 200 метрелер. Споловной терди. Кастагыйды. Агас метр дөрминак. Биан бестак. Исията. Ди yüzke törellerdi. Balıktan arağır bir elektrik balık utun temperatürden seviyorsun. Arağır bir elektrik saklanır. Onlar spesialine yemeğe spılavnoy dakın. Kara yenna. 3, 4, 5 anlık. Bu vallahi ağız metreler var takıttı diye. Dringece. Dringe. Ballar 10 metreler aktar ballar. 9 metreler aktar ballar. Ata korogor berektan kalлаган эти бирис половину ойнан, например, берек устун tehran. Привер калимит нат. Балык яшка хок боллаган. Берек катак сакалар корогор. Ити кирен олаттарта еттүбүт балык көп барды дер. Ити билебит яшка барды хок дер. Оннук привер калил жан, барды эве теккай талал жан. Адам барды балык. Kimde kavammet üstüne hanagat. Kavalar diyen hok vallahi. Bana var. Bu hafsayga da
balık tüyür geldiler. Şöyle bu kem omul keler kemede. Böbülüğün omul var oturar. Masaya oksutuklar bilgin hınca mahkum var. Tüyünleri konuşları. İndeki ikkileyeceğiz. Şöydük tutar bollaktan ikkileyeceğiz. Tutuyor diye halcan. Osman'ın uygun bana var. Tüylerin üstleri de. Tüyünleri konuşları. Toktala yok diye. Toktala o. Tüyül tüstağına cahin yanağın. Tüyül tüstağına balıkta hakkım var. Yanağın gitti. Gilder betiye dolguna. Ya dolguna ulakam var. Onluk ekli baktım. Hatta kara dolguna giren balık tüyü tüyü. Bu bir yemeği uhar bostan keler, tuta ilim körse varsa bit. Kasaya kadar evde bu. Kasaya kadar evde. Ciddi bir isteği bulan. Rubulutta göreceğiz. Yarıstan yerler iti kudukta. Uydarı iti ondan tasıganın. Ne uğranıyor? Onu dikkat verirler. O senetten. Bırak. Rahat öğrenler diye. İti kuduğunun. Tıdını dolgunlar kullarına diye, ridak kullar diye. Bu ölün dokuna üstah olan erkite hacır ama şu an mehdiz. Bunu son domne okullarda. Rarda eriye hacır var. Erille hacır. Bugün şey günü. Balık turda hava. Alan turbu kurduktu. Okun üstten bağlı. Oyuncakta kaldıran. Bayanı bıraksan. Buçuk yıllık. Man iki çarsanlara tüyür bıraktak bakıyordum. Tüyür de. Bu bilgim bu. Bıçıdan balık edak bular emiş bulardı. İşte ama yemiş balık bu. Ayını. Kıhınları. Dönden kiritiyor. Kırın kadar diye. Sabahın ıran, hılayan istet. İşçiğinden bara. Dönden. Birin kiri emiş bular hadi. Benim taksi temiz. Numara taksi yok, taksi bu. Taksar diye. Balık tavuk rahatta da. Rahatım bu. Balık tavutum da, tavalavutum da.
Az maviga kalabit. Öyle sesleninle bana kalamıp ballamandı. Kaan biten barakadan tıl. Avgust bitibita refrigerator barda tot balık tutup tarammalanacak balıklı yaptık. Sentapka kalabit. Sentap bitibita kalabit kuyunlu balık tutar kunduracak. Onun muksum tutar kali yaptık. Musan'dan ye. Hok. Kuyun örüş sanırdılar. Aa. Kanalı bitemiyor balık. Harak yıl bar bolonun, harak yıl hok bolonun. Bulurin başka hok ata balık bu koytan şuanı kita taksımta. Batak pek ya. Altta Musa'nın da kalı yaptık. Nar balık kaçar bakalım şu anda. Tonlar balık tabi. Bana yol kadar bir diğer hep bakıldı. Mantap balık yaptım bağır bat ya. Diye kadar kudu bakalım. Diye bir polla tabi diye köyünlü diye yaptık. Televizyon, internet var, vakit alır. Күндү көрәчүләр. Булуңга пенигиннин аян бастакы берибит манан түмүктенер. Салгытын келер берилерге көрөргүтүгер ыңырабыт.